so pisah damai tuangan minta tuana kita jadi mama sambung. Tak semangat kurus pangoni dua, so siap jadi ibu rumah tangga, tak rela hidup susah asal torang dua bahagia. 3 bulan nak kerja di tambang, kita dengar ngarape kabar ngana sabaku balik yang mantan lagi. Tak di sini urus ngarape anak, nah di sana baru rupa-rupa. Anyor kalau kita hati, anyor kalau kita laki. Ngana mengaku so duda muda, ngana bilang so pisah demai tuangan minta tuana kita jadi mama sambung. Tak semangat kurus pangoni dua, so siap jadi ibu rumah tangga, tak rela hidup susah asal torang